Со нас е Игор Митич, кој доаѓа од Лесковац, од Србија, со својот клуб. Имавте две екипи, добро ни дојдовте во Прилеп. И како се чувствувате овде? Hvala na gostoprimstvu, ja se ovde u Prilepu uvek osjećam dobro. Što se tiče turnira, zadovoljan sam kako se sve to dešavalo. Ono što malo nismo imali sreće, evo sada u ovoj utakmici za treće mesto, nesrećno smo, sami smo sebi dali 2 gola, ali nismo bili kompletni, tako da nema za čim da žalimo. Ima i narednih turnira gde ćemo kroz utakmice, ja sam to i najavio kad sam došao, da izgrađujemo taj takmičarski karakter kod dece, to mi je cilj, da stvaramo decu za kasnije za prvi tim i normalno kad pobeđujemo, radujemo se, kad gubimo, tugujemo i to je sastavni deo fudbala. Како се чувствувате токму во Прилеп, бидејќи вие сте поранешен фудбалер на победа некаде 2000 година кога игравте со Парма? Pa imao sam priliku juče da malo i deca su imala priliku da vide delić atmosfere kako je to bilo nekada kad je pobeda igrala. Ovde nije bilo publike toliko kao ranije što je bilo, ali su imali malo prilike da vide tu situaciju kako izgleda atmosfera na stadionu pobede. Ja se ovde kao uvek osjećam prijatno, nisam stalno kažem dolazio, ali uvek rado dolazim u Prilep. I drago mi je da su deca mogla da vide ovu atmosferu i da se malo, ja ujedno prisjetim ono kako je bilo. Kažem, nije to kao što je kad smo mi gde je bio stadion pun, ali normalno očekujem da će pobeda da se vrati vremenom i da nekad opet ovde zaigra na evropskoj sceni. Jer Prilep grad, navijači, vidiš koliko vole fudbal, ljudi u Prilepu vole fudbal, pobeda, mislim grad Prilep zaslužuje da pobeda bude u samom vrhu makedonskog fudbala. Ovde ste 3 dena, doјдовте во Петокот, па како помина овие 3 дена, сигурно се видовте со многу луѓе. Tako je, nisam imao vremena da vidim sve moje kolege, video sam neke ovde, tu je bio Nikol Čezrajevski, Igor Nikolajevski, Toni, svi ovi koji su igrali sa mnom, video sam i ovi ljudi iz upravi koji su takođe bili deo pobede u ono vreme, trenere, Meglenski je bio isto koji je igrao sa mnom, Nebojša Stojković koji je ovde vaš zet, on se oženio, ostao da živi ovde u Prilepu, sinoć smo bili dok malo sumirali neke utiske, tako je, Nebojša iz Leskovca ovde se oženio i živi ovde, to vi dobro znate, tako da, kažem, 3 dana, za 3 dana nisam imao vremena da sve ljude vidim, ali mi je drago, neke sam i nove ljude upoznao koji su mene znali, ja nisam ih znao dok sam igrao, tako da nosim lepe uspomene za Srbiju, za Leskovac. Pa вие не можете да помините низ градот, а да не ве запри некој да се поздрави со вас. Tako je, navijači koji su u to vreme bili, sretao sam ih po gradu, pozdravio se svima, mislim, vrlo prijatno sam se osjećao ovde ova 3 dana koja sam bio. Očekujem da sad Toni sa svojom školom i svi ovi koji su ovde učestvovali, moje kolege, budu naši gosti na 28. i 29. avgust koji ja organizujem turnir dole kod mene u Bošnjacu, okolina Leskovca, to jest Lebanska opština. Каков е тој турнир? Колку години се одржува? Кои екипи ќе учествуваат? Pa svake godine učestvuje, to je međunarodni turnir, međunarodnog karaktera, učestvuje ekipe iz Bosne, ekipe iz Srbije, Crvena zvezda uvek dole, mi imamo poslovnu tehničku saradnju sa Crvenom zvezdom, Zvezda dolazi, očekujemo ove godine da se i ekipe iz Makedonije priključe da budu naši gosti, tako da ćemo to malo omasoviti i radujem se tom turniru i željno iščekujem sve ove prijatelje da budu naši gosti. Кои се вашите натамошни планови во врска со клубот, со вашата тренерска кариера? Pa vidite, trenutno sam tu sa školom fudbala, radim sa decom, u proceduri sam za dobijanje pro licence, vidjet ćemo kasnije šta će to, jer kod nas trenera ništa ne može da se planira, uvek nešto umeđu vremenu izađe neplanirano. Tako da trenutno radim sa mlađim kategorijama, slavimo ove godine 14. rođendan školi fudbala, postojanje školi fudbala i tako. Ono što me raduje klub gde radim, već 80% sad ima igrača koji su prošli školu, znači iz baze naše su izašli, 80% čine sad kostur tima u prvoj ekipi.
Ви благодарам за гостувањето, за учеството во разговоров и се надевам дека и в година повторно ќе дојдете тука со вашиот клуб. Naravno, uvek želim da dođem ovde, zahvaljujem i vama na gostoprimstvu, lepe uspomene nosimo iz Prilepa i nadam se da ćemo i sledeće godine da učestvujemo. Hvala još jednom i veliki pozdrav za sve u Prilepu.